Anyang laki din! Nagtuok ti aguray dito yung auditorium. Apay aya, mabisin ka manan. Nagmerienda ka itayan. Saan ko akabailan ti kasto yung agururay? Napanak la ko man nagpasada. Ay nadandanin malpas ti programa. Ag-retire lang nga rodan. At dapay la programa mo takastoy. Siyempre mata. Agasam nga data 40 years anang isuro ni mama dito nga eskwelaan. Manungay ti awaten ni mama nga ag-retire. Kwartalaang matyadda dita panunot mo. Kunamot la no saan ka nga interesado mo. Ay na, saan mo nga agawon ni mama Ijay balay nga agyan. Makitam na nga kinaagom mo. Anya laang mo't nga ijay paggigyanan nyo. Boarding house. Saan akayat ni mama no awan aircon na? Basta, ibingayan na kiti kwarta ang maawat ni mama. Saan mo atagi ko namin? Ay, ma'am! Congrats! Oh, manang los. Agyaman nagtaymay ka. Ay, grabay. Nagadaw tinagsangay. Talaga the best ka, teacher. Ay, mamiss ko tagisuro. Agam sabalin tibiyag ko ita. Enjoy yung mutan tibiyag mo kas pensyonada. Agpasya-pasyar ka mutan. Ma, agawit na yon. Ay, mabit laang. Kasarsaritak na ito yung best friend ko pensyonada padak. Ay, wan gayam. Awisan ka. Makimiyembro ka mutan iti grupo mi asinyaw. Adda sumba kada Martes. Walking ijay parke. Numaminsan out of town. Mayat manday tama nang. Ma, agawit tayon. Mabisinan dagiti apo ko. Ay, alaklangan ti cellphone number mo tawagan ka. O sige manang. Tapagsaritaan tanto ti may papanday ta organisasyon nyo ngay bagbagam. Bumaba kayo na. Rabiin. Ay, bumabata man laangan, mama. Nakarek-reklamo kasi karoni. At dapay nga rod papanak. Di ta kayo malangan. Agong unget samot ni ading mo. Ay nabayan yun, mama. Sige, umunag tayong dita balay. Mangmangag kun ti panagsangsangit na giti apo ko yun. Apay ngagsangit da. Awan ka diti mga awir kadakwada. Adda nila kay ko, ngam na ibusan ti gatas da. Ay, mami, kwartam man. Taibaon ko nila kay amapan gumatang iti gatas dagiti apo ko. Di ka pa'y lagi matang, mate. Rabi, ibaon mo pa'y lang tao. Ingkakit din, saan kan nga agreklamo? Di kakit agyaman tanang tid ni mama iti igatang. Abay, umiyan ka dito balay? Saan lang umyan? Agyan gitu yun. Anya, ay dinakman raba ka nakasta. Isun ti agsilid dita silid na. Umakartan ijay bangir asilid. Anya, ay kayat. Iso ti agirkon? Siyak ti ag-electric fan? Huh? Amom ka di, numano ti lambsam amaala ni mami iti retirement na, ha? Mano? 4.8 million. Nagdakkel mo't gayam. Kat siyempre, 60,000 iti binulan ti maawat na pensyon na. Ayos sige. Dito'y nga ro din balay nga agyan. Naglaing ka nga agreklamo, kunamlan adda trabaho. Agpa-internet tayo nga ro din Tap na makapag-game sakmatan. Dayta ti paglaingam. Nubayadan na amin na kuryente kas kadadanom, kan iso ti aggatang itimakan. Ay katayusan na bakit? Uray dito yan balay nga agyan, iti agnanayon. O anya mama, komportable ka kadimo laang dito'y silad mo? Silad ko, kunam? Katwan,
Itata-retire kan, dito'y kan balay nga agyan. O di mo pa'y kayat, aircon da ito'y pagturugam. Kano silid jumat nga agasawa da ito'y. Itadmin akan ka. Kasano jay balay tayo ngay. Ay namamaila ko yun. May mayat dito'y apagyanan nyo. Taadda kami kinilakay ko amang kadkadwang kada kayo. Ayan ni Mama. Aday Jerwar, kasarsarita na jay bakit apada na apensyonada. Yan nakita tayo sa auditorium? Wan, aw-awisan na ni Mama ang makimyembro ijay asosasyon da. Saan mo ngay palubos? Ibusendan to pa iti kwarta ni Mama. Talaga saan? Adda ka di kan ka ti ATM ni Mama? Tapay, an-anwam. Buludak lang mata. Imbag kan ka, taik-ikan na ka iti kwartam. Anya nga ikikan asasawam? Sige na, buludak kon. Uray 5,000 lang. An-anwam ti kwarta. Apayanas ka na maamuam. Isugal mo tumilang. Apay ti kunam jakam mo. Nagrigat ka na ya kasarsarita. Awan kanyak jay ATM na. Addakan kwa na. Iso ti makakaam mo nga agwid-withdraw. Ma, panagbabayadan iti kuryente. Mano, ti bayadan? 3,000. Kan mangtad kamutan ay iti pag-grocery mi. Mano, Gatas dagiti apo ko yung. Bagas kan mausab dita kusina. Umanay mutin ajay 10,000. kaano amaadaan iti trabaho nila kay mo? Jak amoy ti day tao. Nagsadot met ngagbirok iti trabaho. Madlaw ko ngamin ngagmalmalumot ngagi-games iti cellphone. Day tangamin ti asam na nga aramidan, Mama. Alan mangted kan iti pagbayad iti kuryente, tamapan kami agbayadan. Narigat numaputdan tayo iti kuryente, Mama. Ay katwada. Kanje pag-grocery mi pa yan Ay wun kayam. May samot ni ading mo aroni itay. Ay na, Mama, umay na kayo na dawatan iti kwarta dayjay. Di mo kadiik-ikan ta nagsadot. Nagasampay nga agsugal. Idulin mo day ta ATM mo, ta ang mga nulibasan ng alaan. Sikan sa mutan ti agaw-awer ka dagiti apukom. Ay wun nga roon manang. Ayan nga ni Mamada. Aglablaba. Nimutlakay na. Agkulkulong ijay silid. Nay, apay, agsakit. Ay, agge-games ijay cellphone na. Di na kayat ti paisturbo. Kasanungay ma-enjoy mo ti retirement mo no kasta. Agaw-awer ka mo iti apo ka. Bakit? Anya day talutluto masidaan. Dinengdeng da ito Anya? Sino ay tagsida iti kasta? Daytoy ti kayat ni Mama asidaan. Ay, awan ti mayat nga agsida iti kasta. Ibagam agumatang iti karne. Na, naglaing kang agreklamo. Sika kuman ati gumatang. Anya ti serbina nga agyan dito'y balay. Di aircon pa iti silid na. Iso tinagbayad iti kuryente. Kan gimatang iti gatas dagiti anak mo. Ay basta. Karne ti kayat ko asidaan. Ayan nga'y nilakay mo. Saan ka no ang mabisin, Mama? Wano, di na kayat da ito'y natang asidaan. Jakman ammo iti day tataw. Iti lasod ti makalawas a panagyan ko dito'y balayo. Ado dagiti na obserbarak kada kayo nga agasawa. Anya day taanadlaw mo, Mama. Ti kinasadot day tasawam. Uwan nga rod. Day tamot ti problema kan kwa na.
Siya kami na tinagbaybayad ka na kiti kasapulan nyo. Yak mat agririri. Agam ad-addan samot ang nagbalin asadot day ta asawam. Pasensya kan, mama. Ibaon mo ngagtrabaho nila kay mo. Saan ang mabalin ngagnanayo na kasta? Padasak nga ibaga, mama. Ay, kaya't konti agsubli jay balay. Anya? Kaya't mo may sakay jay? Asino nga itimang kita kan ka? Amok kat akwartak laeng ti kayat yo. Mama, saan kamot nga agsaw iti kasta? Impay ko ti amin nga oras kan panawon ko idi kapigpig sa akpay. Iso nga ita. Kaya't kuman mo at aragragsakan ti biyag ko. Mama, O sarak jay pension ko iti panagpasyar ko. Katangak ti kayat ko akanan. maawatak, mama. Di kay madanakan. Saan kayo abaybayan? Ngam kayat kumot nga enjoyan ti biyag ko kas may sa apensyonada. Hoy, tumakder ka man dita. Taabay, Inka agaw awir. ni mamangay. Agawi dan ijebalay. Anya? Abay, inong tam? Saan? Ngem na amuan na asadot ka. Oh. Amang nam na makalatan iti kwarta na. Agbiro ka ngamin ay iti trabahom. Tabyagan na kami mo't a pamilyam. Ayan ni mama. Dumawatak man mo titi kwarta. Awan dito'y balay ni mama. Ilimang mo manan ako nakon. Panggasolinak lang. Nagawi din ni mama. Pudno. Sus, di nak man lang sutan. Manungay tinadawat mo akwartakan ko na. Balatuan nak mo ta. Agyaman na ka, dito'y merienda ngayon sa ganam. Awan niya nga'y, agmiyembro ka din iti asosasyon may. Waan manang, nakapagdesisyon ako. Nadlaw ko nga main, akas lasan da ka palubusan dagiti anak mo, amakimiyembro iti asosasyon. Iso da ka day tagdesisyon para kan ka. Ay saan manang? Jak ipalubos nga iso da tagdesisyon para kanyak. Takabaelak pa'y matday tang arabitan. Iso mo't day tati kunak. Ada mo tricycle la si Mardeng di tasangwanan ti balay mo. Jay buredak ko dayta, ni Ronnie. Umay na kan sa bisitaan. Di ko na, umay nakit di dawatan ay di kwarta. Ay, syaklat tamot ti amuda atarayan no maibusan day ti kwarta. Una yun dagiti anak ko. Sige manang, mabiit lang tamapan ko man kasarita. Ma, kwarta man. Awan pang gasolinak. Diyak makapasada. Siya kalagarudan ti gimatang iti ipaspasada matricycle. Aging kakadita, siya pa iti makaamuamang tad iti paggasolinam. Italaang mata dumawatakan ka. Ni Manang. Namin ano nga inik kami ti kwarta. Husto daytan akadadawat yu kanyak. Saan kayo nga ikan nga agkapsat? Aging gaajak makita ti panagpursigiyo. Saanak abang ko, kan saanak apara pundo iti kinasadot mo. Unay mo't ni Mamanaya. Opat apulo atawan ang nagsakripisyo para kada kayong anak ko. Imbes asyak ti suportaran nyo, siyak pa'y laang matidawatan nyo. Mapanak man langan. No kabaalam ti agsugal, kabaalam mat ti agbirok iti trabaho. Apay, di mo ka din napanunot. Akabayatan ti panagis-istambay kan panakisugsugal mo. Adumat ti rekrik naak. Nga iso ti paggastusak. Iso ngagbirok kay ti trabahom. Tasan ka nga ikan uray sentimo.
matagbiro kiti trabaho bakit? Apay anarigat. Adaangam karpintero matlaang. Ay katison Agpili ka pa'y laang mo. Nadagsan na ita trabaho. Awanen ti gatas dagiti anak mo. Ken awanen ti kanen tayo no saan kang agtrabaho. Kasano tayo ngay? Agaplay ka na, uray kargador. Niading Ronnie mo day tagbusbusin Mapanak aglogan iti tricycle na. Talibre no ituludnak ijay palingke. Agyaman na ka? Anyang agyaman? Di pasahem nga Di nak ilibre? Abay ko mga ilibre ka. Agpasahe ka, takasapulak ti kwarta. Kunak man no inikan na ka ni mama iti kwartam. Sanak kanon nga ikan, aging gaajak maipakita porsigido ak ngagtrabaho. Agpadpadatan na. Sabagay. Pudno mo ti kinunan ni mama. Nakadependara kan kwa na itinabayag a panawin. Nakababain. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay na, nagdakil gayam ti balay mo, honey baby. Wen, honey baby. Agam saan aday ti balay ko ti pagsaritaan ta. Okay, honey baby. Anya ti kahit mo pagsaritaan ta, ha? Ti may papal iti relasyon ta. Ti kayat ko, agkalay satan iti kabita na panawan. Ha? Di ka madanakan, tasyak ti baka mo iti magastos. Awan apulos ti gastusam. Ha? Kwa? Kalay sa dagosan ti bagbagam, honey baby. Tuwapay langal daw nga gayan ayat ta. Anya kumangay, nudwala ngal daw ti relasyon ta, honey baby. Kayat ko ngamin, asyak laang ti babay, iti biyag mo. Ha? Agdwa-dwa ka kadi, anak relasyon kanya. Gaputabakot ako, honey baby. Isaan? Honey baby. Awan pa nagdwadwak anak relasyon ken ka. Age doesn't matter, ako nada. Promise? Wait, promise. Ay ayatin ka, honey baby. Asino man ang disang nga iliyo o lalaki itay nanang. Ni Jano, anak ko. Kaya nayat ko. Anya? Nakirelasyon kayo manan iti ubing nga adayong amda kayo, nanang? Anya ko pa. Saan mat adakas ti makirelasyon iti ububing? Nanang? Ay ayatat ni Jano. Kan ay ayatan nakmat, anak ko. Agpada kami iti marikrik na. Iso at talaga tinaitadhana para kanya. Anya lakit din ni nanang. Sipod pimusay day di tatang. 5 tinagbalin akaayan ayat yo. Awan apulos ti bimayag kadakwada. Agpapada da amin anang loko kada kayo. Pas is pas, anak ko. Nalpasan day di akan ito. Sana napudno dagijay alalaki anak relasyon. Kat, masigurado yo anapudno kada kayo dayjay adyano? Wan ka rin, anak ko. Kinapudno na. Panggap mintag kalaysa. Anya? Wan, anak ko. Panggap mintag kalaysa. Barang makaanak akpay itimaysa. Anya? Arapa apyo pa iti maadaan iti anak, nanang? Saanin ang mabalin, gaputa? Ay, basta. Amo yun ti kayat ko asawan. Yukon li, anak ko. Amok mo at anabayaga kon a menopause. Di na kadilatan kontraan. Tapagayatak mo't da ito hingar aramida.
Ay na, manang ampang, di ka lang madidigra. Nagadon tinakirelasyonam. Ang pinanawan da kalaang. Ay, may sakamat, Leoning. Agpada kayo lang kinikare na kontrabida iti biyag ko. Ay, bagbagaan da kalaang, manang ampang. Ay, kwarta laang ti kayatken ka dagiti lalaki. Gaputa muda a pensyonada ka. Ha? No naumadanken ka, panawan da kameten. Ay, agsangit kan tumanan iti uray la. Di nagtupasakitan ni Jano, ading ko. Ay, ayatan nakday chay. Mamati ka. Mamati gaputa nagkariasyak lang, ti babae nga ayatan na. Ay, anya lakit din ni manang ampang. Ay, naglaka ang mamati ka dagiti kari. Sa bali ni Jano, ading ko. Uray no bakit akon? Ay, ayatan naklata. Sana kwarta ti masapul na kanyak. No diket ayat, anapod no. Anya? Masapol ko ti motorsiklaw, tapno nadardarasa ka makasangpa di ti balayaw, honey bebe. Ha? May katangan nagkada iti motorsiklaw, honey bebe. Honey baby. Kabalak nga ramidan da ita. Basta umanugot ka, ngagkalaysatan iti kabitan na panawan. Ay wala, uray man pa agkalaysatan no may alawas. Basta may gatangan na kun iti motorsiklaw. Ano kasta nga rod, ikan kan iti paggatang mo, honey baby. Gumatang kan iti motorsiklo. Nagsakit! Naut-utlaw na eh. Apay ngay naramid na kanyak ti kastoy. Nagtalakakan ko na. Ngamapay pinanawan na. Husto daytan a panagsangsangit yun, nanang. Imbagak lang arudan asaan a mapagtalkan dayjay a Jano. Ay, rupat kwarta mo't gayam dayjay lalaki. Kalpasan ngayong gatangak iti motorsiklo na pinanawan nakbatan. Jakon mas daaw, nanang. Isungaawan anyaman kanyak ti panagsangit yo. Nairwamon ti lapayag ko. Nako. Napay kayo manen kanayat. Adon adaras a pinanawan na kayo ti lalaki. Anya ngay ita, manang ampang. Kasla asok ang nagpukaw ni Jano. Saanen ang nagparparangken ka? Ay, jak kayaten ti masakitan ading ko. Nadudugan ti pusok. Jak kayaten ti agayat. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam manang ampang? Wan, jak kayaten ti agayat. Nauma akoon, nagdagsan ti barukong. Ay, nasaya at met, tanakaamiris kan manang ampang. Ay, nabanugan day tapusom, amasaksakitan. Agpaiso day ta ading ko. Kagurgura kon dagiti lalaki. Saan da na pudno? Nagatang ko amin na nagiti kasapulan ta, nanang. Ada ka di pa kahit yung agatangan? Kasarsarita kayo, nanang. Ada ka di pa kahit yung agatangan dito'y tiyandaan, kunak. Ako ha? Awano na naman. Agawid tayo nga rudan, nanang. Ay, mabilang ka. Apay ka di, nanang. Dayta tricycle driver, anak ko. Apay day ta tricycle driver, nanang. Kinidayan nak itinamit lo. Anya? Kursunada nagsamot dayta lalaki. Ay, sus! Delikado man ang nanang. Agawid tayo kitin. Di yun ikaskaso day ta lalaki. Naimbag ng oras mo. Si kadye tricycle driver, anang kiday kanyak ijay tiyandaan. Siyak nagpaiso. Siyak ni Delphine. Mabalin ka diti umay sumarungkar. Sino ti sarungkaram, Delphine? Awan dito'y ni Karen nga anak ko. Sikat kahit ko sarungkaran. Saan ka tati anak mo? Anya? Di na ka di pastrakan, manang? Sige. Sumrek ka, Delphine. Dito'y unag ti pagsaritaan ta.
Kasano ti panakam among kanyak, Delphin? Kanayon na kami na lumabas dito. Ayan nyo, tunggal at pasadak iti tricycle. Iso nga amok dito balayo. Kasta ka ti, Delphin. Sana kung nagpalpalikaw pa nakayawanak iti kinapintas mo. Anya? Nabayagak mo tinabalo. Balo iti natay. Kaya tagsapsapolak iti asawat. Anya? Nagpadata abalo. Sapay lang ko ma. Tadanam namakin ka. Delphin. Idi pa lang agkurso na adakan ka. Mabay na ko masidag. Kaputa adamot idik ka. Kuyog mo alalaki. Ha? Hindi ka di Jano, tidakda ka mata. Jano gahan tinagan na. Juan, Jano tinagan na, ngam pinanawan na kun. Saanan ang nagpakpakita pa'y kanya. No siya ka. Jak to aramidan na ita. Di ganto pulos panawan. Sigurado ka akursunada na, nga uray bakbakatan ako. Awan na niya man na kanyak data, ha? Awan mo tipilpilin ni Ayat. Anya kung mano bakit ka? Sinapatag, kat ayatan ka. Masansan matin nga umay dayjay alalaki dito'y balay, nanang. Wan, anak ko, kaayan-ayat ko ni Delphin. Anya? Kaayan-ayat yon dayjay alalaki, nanang? Wan, anak ko, sinong batak ti ayat na idikalman? Kunak man, no saan kayon nga gayat pay? Day tamat ti ko na, Karen, anak ko. Gami din nakitak ni Delphin. Imbabawi kon day ta na ibaga. Anya? Amangan nun ni Delphin tigasat ko, anak ko. Mariknak, adinak tupulos paldangan. Ay nananang, day tamanan ti imbagayo idi kanyak. Asigurado kayo ni ti lalaki. Marikriknak at talaga, anak ko. Ni Delphin tinaikarya para kanyak. Isoon ti agbalin akatakunay nay ko iti agnanayon. Anya? Manang ampang, adayo manen nga ubing tinakirelasyonem. Iso damat ti umasidag kanyak. Saan matasyak ti umasidag kadakwada? Ay, jakla amon. Naumaakpayan amang bagbagaken ka, manang ampang. Wanan, amukon ti kayat mo asawan. Maisuro kaya ti pusok nga gayat, ading ko. Ay, amangan nulukwen na kalaang dayja alalaki. Agsangit kan tumanan. Nagkari adinak tupaldagan ni Delphin. Mariknak matkan kwa na anapod no kanyak. Iso ama ko nak nga ison tigasat ko alalaki. Hitaan nakman, no napintas ako, nanak ko. Anya lakit din na yan, nanang. Nagpuskol ti make-up yo. Insuot yo pa dagiti balitok nga alahas yo. Papanan yo aya. At dadait mikin ni Delphin. Agboya kami ti sine. Anya? O anya, napintasak ka din, anak ko. Bagay ko kadimot lang ti suot ko. Wan nanang, nagpintas kayon. Ay, sa pahila ko tamagustuhan ni Delphin tilang kita. Ad-adan, ama in love ka niya. Anya? Balain na ko, nanak ko. Si kapay lati makaamo dito'y balay, ha? Kababain, numaladawak iti date making ni Delphin. Napartak ako ni Delphin. Dakot gabalan pa ito minom. Nukas na karod, mapantan iti motel. Anya? Di ka nagawi di balayo. Maturog tayo di motel. Sige din baka mo, Delphin. Ala, mapantan karod din. Kumpet ka kanya, tapusan ka matumpa. Bigat matgaya man. Ay, dito'y kamin motel naturog kin... Awan mo tan dito'y abay ko ni Delphin. Sa dino ti... Ti kwentas kan ti singsing ko. Awan damatan, agraman ti bag ko. Ay saan? Saan na mabalin? Tinakaw lakit din ni Delphin dagiti alahas kan bag ko. Anaglaon iti kwarta.
Ay, awanan dagiti alahas kan bagko, naglaon iti kwarta, Karen anak ko. Ay, agtatakaw mo't gayam da ya, Delphin. Ay, diyan kon makontak ti cellphone na. Awan kanumatan, iti paradaan da iti tricycle. Anya? Anya ti aramida kanak ko. Ay, awanan dagiti alahas ko. Ay, jak amo kada kayo, nanang. Naglaka kayo nga agtaltalang iti lalaki. Anya nga ita, natakawan kayo lang arod. Ay, salbag da ya lalaki. Awanan ba eh? Ay, uray pa agsangit kayo iti dara. Saanin ang maisublipay jay napukaw kada kayo. Gaputa saan nyo matan ang makita pa day jay a Delphin. Agnakam kayo mat siguro, nanang. Aggat-gatang iti buti kan landok, ading. Aday lakom. Ay na, nagtaarmatan na ito yalakay. Kasarsarita ka. Aggat-gatang iti buti kan landok, nak. Aha, akwa, ay mabitla ang tata. Aday lako kabote kan landok ka. Ayan na. Aday jay likodan ti balay tata. Sumurot ka kanyak, tay surok no sa dino ti ayan, dagiti bote kan landok, tata. Iti bayad ko kadagiti buti kan landok, ading. Di mon bayadan, tata. Ah, Kukwa mo dagita bote kan landok. sigurado ka? Wen, tata. Tulong kon kan ka. Ay, thank you. Panawan ka nga rin, Mabit lang, tata. Apay ka, day. Langam tinabambanog. Kan patyak, amabisin ka. Umay ka. Sumrak ta di tabalay. Tay sa ganaan ka iti kanam. Kuha kababain, ading. Awan ti rumbang apagbainam, tata. Sumurot kan kanyak, tagmerienda ka. Asino ti urayin nyo dito irwar, nanang? Ni Agapito, ngagat-gatang iti bote kan landok. Ha? At damanin nila ko kabote kan landok kan kuana. Kasanon? No saan nga umay itaday jay alakay, nanang? Umay day chay, taimbagak nga damanan ila ko kan kuana bote kan landok. Iso day tan sumungan. Uray kun ditoy. Kunak no aday la kumabuti kan landok, ading ampang. Pag meriendaan nak mo ilagayam. Amok ngamin, amabisin ka. Nagpudot pa imot ti panawan. Nagkakaasikat na amabilbilan. Awan na man na. Agmay-may sa gaminin iti biyag. Awanin sa bali amang tulong kanyak. Saan kami mo't anaparaburan iti anak, iti day di asawak. No sanak nga agatang iti buti ken landok. Ay, awanin ti igatang ko iti kanag. No kasta, agpadatagayam a single tatagapito. Kunak no si bibiyag pa iti asawam. Nabayagan abaluak itinatay, tatagapito. Tilagan anak ko ni Karen, tikadkadwak dito'y balay. Kasta ading ampang. Ay, nagrigat yag may sanya. Naliday, no awan kasarsarita. Awan ka din nanggay itibiyag. Agpaiso day tatagapito. Nagrigat yag may sa kanawan kasarsarita na. Eso anabayagan ngagsapsapo lakiti agbalin akatakunay na ko. Anya, agsapsapol ka kunam iti katakunay na imaw. Wen, tatagapito. No kasta, agpadatang agsapsapol. Iti ababa asarita, agsapsapol ang iti asawaag tanapigsaak pa'y mo't. Kabaalam ka di pa iti agputo. Ay, wan! Kabailakpay. Diyan na tawon kaw tilakay. Ngam, ay, ubing tirik na. Ngam, arapa aplangan, ang makaasawa akpay. Gaputawan mangayat kanyak. Sino tinang ibaga nga awanan, ti mangayat kan ka? Siyak. Kamaliday ta, apan ang ipapan mo. Adi kan makaasawa pa'y.
Anyat kahit mo asawain. Ako. Siya kun ati asawa. Anya, sigurado ka? Wan, sigurado ak. Siya pa yan na babae tinangibagay tinayta. Ay, kababain. Ay, no kasta. Sana kung ngagpalpali ikaw, pay. Siya kung timangibaga kayat kamot nga asawaan. Agapito. Ampang. Agapito. Ampang. Au. Inagkamatid di bibig ko. Ay. Agapito. Ay, ayatan ka. Napuno ti panagayat ko kan ka. Ampang. Kasta akmat kan ka. Agapito. Napudno ti ayat ko kan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya, awan man ang tibagas tayo, lakay. Awan nga rodan. Unay matan ti kasto pa nagbiang. Apo, no nagrawat kanto mga ming. Anya? Pudno ti bagbagak, iso ang nagbiit ang maibus ti bagas tayo, gaputa nagrawat ka. Naa. Agasam ti labay mo, uray kabalyo, di na malagtaw. Ay, unay kan. Nalabos mo dahi ta pa nagsasaom. Kat pudno mo ti bagbagak, sana ya. Anya nga ita, awan man bagas tayon, naimbag ko man no da trabahom, Ay, ngam awan mo. Di ka kadi madanagan, bakit? At danto. Oho, awan lang arod trabaho mon, ngam nagrawat ka pa'y lang amangan. Na. Tirumbang kan ka, no awan ko matitrabaho, kontrolem ko mamit tilabay mo. Anya? Nay, nakapulas ka, may. Papanam. Sa dino kumapay ngay, inakalaan titangdan ko ijay ayan nila kay insyong. Kasta? Kasta ko ng pailaang, awan lang arudan bagas tayo, jak pay laag garaw mat. Ay, nakaungot ka matan, bakit? Oray asinong asawa, makapungtot iti kastang aramid mo. Awan bagas, ngam di ka pay trabaho. Gusto ka din. Naimbag kumamit no amom akontrolan ti kalam, no kastoy nga awan trabaho, ngam saan man, ad-ad-damat arumaurawot ka. Ne, si kami ti masabat ko, manang Petra, sa dino ti papanam. Ay, mapanak man ijay ayan datata istong, inak man alaan ti tangdan ko anak ipuros idi na minsan ngal daw. Ay na, sana all. May pera na naman. Ay nagpamerienda ka man nga ron, manang Petra. Di ka man si kabakla. Sa anak pa'y nga agpamerienda ita, ngamin isula ang dayjay ti kwarta. Us! I know, and I can understand your situation in a way. At to'y titangdan mo, iti duwang aldaw, Petra. Ay naagyaman ako unay tata. Ay, saan ko kumapay nga umay alaan ti tangdan ko tata. Ngamawan ngaminan ti isaang may. Anya, Iso ang kapilitan ng maya. awan parekot iti dayta, Petra. Tangdan mo mo't dayta. Iso nga iti anyaman nga oras nga umay ka, itid ko. Agyaman ak tata. Ayun gayam, kaano kayo manin nga agpuros? No Sabado, iso apadaanam lang tatitiks ko kin ka, ha? Un tata, kat agyaman ak manan. Kasano no awan dala kay insyong apakitang tangdana, di awan kanan tayo. Ay na, unahin bakit ta kanayon nga gungungot ka? Kasano mga main, kasla awan arapa ap mo itibiyag. Di ka kadi mabaeng, sikan sa lang ti asawa nga dalaang dito unag ti balay nga agul-uldag iti agmalong. Ah. Kita man dagiti asawa ti kaaruba, inal daw da amapan agtrabaho para iti pamilyada, ngam sika adda ka laang dito'y balay. Ay, di ka kadi madanagan, bakit? Lalaki din aya. Mariknak, umadanin ti panagbak ng tayaw. Anya, ay no, Pedro, ay tungpang kansan. Ay pangasem, di mo mararamidin ti kasta. Ang mga nagbabawi ka. Anya, Ay na, no siya ti ka. Panawa kong dadya a Pedro. ha? Ay, imbis nga iso ti trabaho para kada kayo nga agiinang. Never. Tasika mo ti mang bibiyag ken kuana. Wen nga rod bakla, kayat ko apanawan, Gamanya, di mo mapanawan? Gaputa madanagan ka, nga awanton ti mangipaay iti... Hoy, tila sasawamot.
No ti pagragsakam lang ti pampanunutam ay na, manang Petra, Diyos ko, ano ba yan? Agpanunot ka. An mo nga ti lalaki no sa dutmet? Oh, di useless. Oh, Kayla anak ko. Apeng awan ni tatang mo, napanan na? Dayjay man nakaturog ijay sirok ti mangga, nanang. Wan nga paiso. Ay, unay meten ti amam. Talaga nga awanan ti aramidan na. Day talatan maturog nga agmalmalam. Wan nga rod, nanang. Awanan at talaga ti plano na amang sapol iti panggadan na. Wan nga rod. Ngamala, ingkay riingan ni tatang tamangan tayong. Ay! Unay mo day tanapan naturog mo. Ay, unay ka matay. Nakapakigtog kami. Apay, di ka mabisen? Ay, unay pwesto niya. Wala, babisin ako. Nabanuga ka naturog. Anya? Ang among bakit? Ada good news ko. Good news! Good news ito! Anya day ta? Ada na tagtaginap ko. Ada ka no gold bar anasarakak dito arubayan ti balay. Anya? Wen! Gold bar! Ay no, nagganas ngayon ti biyag no bilang laang. Siganto mga min. Imbes na maamwakon no sa dino abanda ti ayan na riniing nakmal. Anya? Masiguradong ka di apod no ti tagtagainap mo, Pedro, lakay. Wen, masigurado ka pud no. Ngamin, sigon ka dagiti lalakay kan babakat idi anggad. No maipapan ka no iti balitok ti tagtagainap mo. Pudno ka no! Kasta? Wen, iso nga amok nga asidagan ti ibabak ng tayo. Anya? No bak na yung tayo. Saan kanto na makitang tangdan? Agbalin kanto at dunya. Oh. Alang nga ron, panawan ka dito, iturog mo. Iti kasta, bareng agparang iti tagtagainap mo no sa dino abanda ti ayan ti balito. Hey, sige. Ingka nga ron. Panawan na nga ron tayo iturog ko. Anya ti ko ng Petra. Saan kan nga umay makitang nga kuraus ijay ayandain siya. Ay nasaanan nana. Ngamin, jak kayaten ti mabilag ijay kapudutan. Anya, manipod ita nana. Saan akon amakitangdan. Ngamin, masigurado mi apod no ti gold bar anakita ni Pedro iti tagtagainap na. Anya, gold bar. Wuna na, pudno day ta. Natagtagainap na nga adda ka no gold bar ijay arubayan mi. Iso na lang, ta saan na pa'y nga amuno sa dino abanda. Ngamin, naglawa mo ti arubayan mi. Anya, iso ada kayo latan ti agpuros iti mula nila kay insyong nana. Ibagayo ken kwa na amang sapul laengan iti kasukat ko. Jak kayaten ti umay. Ay na, pangasim man si ka, bakla. Umay ka makipuros inton bigat ijay ayandain siyaw. Awan ngamin kadwamay. Saan kanon nga umay ni Petra? Ha? Taapay ka no asaan nga umay nana? Ay na, namnamaan da ti tagtagainap ni Pedrao. Ngadda ka no balitok ijay arubayan da. Ay na, ni Manang Petra. Ano kaya ang pumapasok sa kukote niya? Day, tangarod ka. Tangamala, bayan tayaw. Anya ngay tiyan mo tayaw. Nupod no tinatagtagainap nila kay na. Ay na, naimbag da imay ka, bakla. Wata! Apay kiti nasaan? Isupay atangdan ko nga igatang ko iti pagpapintas ko. When awan ni Petra, saan ka nun nga umay? Noon niya nga tamat ati mapampanunot dagi diyang agasawa takaslada ag mauyong. When garod payman, tanong masabat ko laday dya Petra. Bagak man. Ay, tata. Barang makariing iti tagtagainap na abumaknang. Ay naman ang Petra. Agpanunot ka man. Ha? Masigurado yo aya nga dabalitok iti arubayan nyo? Masigurado mi dayta. Ngamin, sigun kadagiti lalakay ken babakit idi anggad. No may papan iti balitok ti tagtagainap. Pudno dayta. Anya? Kat uray pay no kasta agtrabaho koy lata Saan kaya basta mang namnama iti datag gold bar at agtagainap? Ay, manipod na tagtagainap nila kay ko dayta. Kasla si madutak maten amakitangdan. Ha? Iso nga urayan milatan Ay, malumanen. Awan pa'y si daan mo. Kasta ya? Awan pa'y maigatang. Ay, unay maten di kastoy abiyag apaw. Ang kapay la umutang iti tersena ni Nana Basyang.
Amumit anarigat dayjay nga agpautang. Kun may isa, at dapay listaan tayo ijay. Iso nga amok asaan amang tadayjay. Ay namang tidday jay. Ibagam abayadan tayo to no masarakak di gold bar iti tagtagainap ko. Unngag paiso niya. Ikan, darasam! Umutang ka pa ila iti 2 kilo a karnay. Makasidsidak iti karnikan. Unla kay, ina nga rudan. Day, si kamot kayam di masabat ko, Petra. Apay tata. Apay nga, asaan kamot ngom umay makitang tangdan ay bangkag ko. Ay natata, iti kaano man, saan akon nga agsubli iti kasjay at trabaho. Ngamin, jakon kayat ti mabilag iti kapudutan. Anya? Urayon milatan nga agparang iti tagtagainep nila kay ko jay gold bar ijay arubayan mi. Isulaangan ti kalyon minto. Ay na, Petra, aya. Ay natata, dismayaan nakmanen. Ti ko namkit umapal kayo laang. Ngamin, diyo kayat abumak nang kami. Tadiyo kayat ti maartapan. Anya? Ala, mangan ka amangan lakay. Agbusog ka. Areglado ba kahit? Kalpasan amangan ka. Maturog ka, ha? Bareng agparangan ti gold bar iti tagtagainap mo. Ungang peso niya. Mala, mangan ka amangan lakay. Bakit lawak ba kahit? Apay lakay. Nakitam ka din ti gold bar iti tagtagainap mo. Saan ba nga ron? 5 abulanan manipod na itagtagainap ko nga da gold bar iti arubayan tayo. Yung maging kita, diyan mo na itagtagainap no sa dino abanda. Ay. Kasano day tuyon ngay lakay? Sapay ribo-ribo ti utang tayo iti agduduma at tirsina. Hinanabas siyang agsingsingiran. Uray ni Tata Guryong, kun kastamot ten ni Nana kun siyang. Aya! No amukla ko mga umabot gayam iti mano abulan, nagtrabaho aklat takuman. Amangan kit dimet no al-altit day tagainap mo. Dahil si kabot gayam, Petra. Taman pa ngay may ka dito'y balay may. Una na, umay ko la kumasaludsudan, no makitang tangdan kayo pa'y laang ijay ayanda tata insyong. Agsubli ako ma. Yan nakababain man, ngamanyangay nga rod. Apay, saan nyo ka di pa'y anakali ti gold bar ijay arubayan yaw? Nana? Kun saan ka di anagparang iti tagtagainap mau, nga awanan ti mula ni insyawng. Mano na bulan tinapalabas manipod nagkakadwa tayo amakitang tangdan ijay. Ita pa nagmumulan, Petra. Wan nga agpaisoan niya. Adda nga ta ipaaramid ni Tata Insyong, Nana. Uray tangdanan nakko mga agmula. Ay kahit mapan ka iti ayan na Isaw ti kasaritam. Sana siya. Ay na, makapulog kayo ng asawa. Tata. Ay na, Petra, iti kastoy kinala kay ikaw, sipon pa'y, awan pa'y napuutak ang nagtagtagainag, maipapan iti balitaw kami may sawa. Ha? Tagtagainap lang, di saan ngagdigdigos na ita. Kundag iti sadot at at tao akas iti asawam. Amang namnamalatan, no anya ti agparang iti tagtagainap na. Tata. Kulak laki din no bimakdang kayon. Tasan kayo umutay na makitang tangdan. Ngam saan magayam? Pasensya kay kuman, Tata. Ay. Manipod ita, lipatan min da dya a gold bar iti tagtagain. Agtrabaho kami lang. Kat sapay la kumataawatan nakmanan nga agtrabaho kada kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Nakaparadan ni George. Miling, bakit? Anyat orasan ay alakay? Ay kaya alas 6 na. Alas 7 nga agrubat tilugan. Saan ka de? Wain. Nasa papay. Agam na saysaya at no, mangi-reserve ka iti pagtugawam. Aywan nga agpaiso. Lunis ita, sigurado nga adumanin ti agpasentro.
Nasken amang reserbaak iti pagtugawan mi kin ni Mari Susan. Alam ti basket mo Ta isupay lati ipatong mo iti pagtugawam. Kitaam to mga ruti sida nga ilutlutok, lakay. Mangireserbak laang iti pagtugawan mi, Wan ba kay? Nakapagpalingki ka din, Mari Mileng? Wan, Mari Susan, nalpasan, si Kangay. Adupay ti saan ko anagatang, Mare, ngam inton sumaruno alawas tumanan Alas 2 ngamin nga agrubat ti lugan, Mare. Iso anas ka nga agsublitan iti paradaan. Wan matkit di, Narigat no agpauray ta. Ang mga nuadon to ti sao ni Anita. Sapay nakaluganan tayo iti agsapa. Gusto ka, Mare. Amumat dayjay a tao. Urayan naklang nga rudbiit, tagumatangak iti meriendaan ta, sakbay nga agsublita ijay paradaan. Ay payapayan nak mo itan ti Mileng. Ada ka diti bagam? Apay asaan tayo pa'y nga agrubwat, kat alas 2 matan, George, kaanakan. Wan nga rod, sapay kasla agtudong. Awampay ngamin ni Ma'am Anita, Auntie Mileng, Auntie Susan. Anya, saan ka ding alas 2 ti rubat ti lugan? Saan na ka ding ammo? Nakapila pa ilaan ka no, iti grocery store, Auntie. Kat no nasapa tayo mat anakadanon dito'y ili. Ala, bay amon, Mari Mileng. Amumat dayjay akalugaran tayo. Feeling entitled daunay, isuada tayo laangan ati ag-adjust para kankwana. Anya lakit din day tao aya. Relax lang, Auntie. Paumaymot siguro dayjay. Apa narabyan ka? Bakit? Nadadailan kayo? Saan mo't Agusto lakay? Adda lang amin ti feeling entitled ang nakaluganan mi. Asino ngay? Asino kumapay ngay? Ni Anita Ay, anya laki din ay bakit? Ang mga no da makanggugan ka. Ma'am Anita, ko na ma. Masurunak lang amin kankwana. Imbes nga alas 2 tirubwat mi, nagbalinan nga alas 4. Ay, kaya talaga akasta bakit? Agiin nanos tayo, tapno awan tirere. Ay na, saan amabalin ti kasta kanyak lakay? Idi na palabas abulan, siyak tinagpauray iti kaanakan ta. Amom no anya tinapasamak, nagado nga ibagbaga dayjay nga Anita. Itataiso tinagpauray, okay lang. Kasta talaga. Maestra ngamin kun baknang dayjay a tao. Ay, awan bibiyang ko. Di uray pa iso ti principal. Agpapada tayo laang Agusto. Naimbag abigat mo, Auntie Miling. Anya dar aramidan dito tersen na. Gumatangak man iti mantika. Mantika? Saan ka na nagpasentro kayo di kalman? Wen, nagpasentro kami ngam nalipatak ti matang iti mantika. Ay, wan gayam. Damag ko anarabyan kay kano. Wen taadda pa importante ang nagpauray. Naimbag kumamat no 30 minutes laang. Saan met? Tadwa nga oras ang nagururay kami. Ay, una yan ti kasta. Asino nga dahil ta feeling entitled? Asino kumapay ngay? Ni Antim nga Anita Anya? Ni Mari Susan ti sumungan. Sa dino nga ta ti papanan na. Naimbag nga aldaw mo, Mari Mileng. Si kamagaya, Mari Susan, sa dino nga iti papanam. Mapanak man dumawat iti agas tita klinik, Mare. Ada kanukat ni doktora ita. Aya. Wen, isuti ko na nila kay ko. Saan ka dian ay baga ti asawam kan ka, Mare? Awan mo't tinadakdakamat ni Agusto kanya. Amangan no nalipatan na laang, Mare. Ala, agpeles kan ta agkuyog ta amapan iti klinik. Urayan ka laangan dito'y paraangan nyo, Mare. At idugmat gayam ti pila, Mari Mileng. Wen nga rod, Mare. Italaang manen nga imay ni doktor. Sapay nakapudpudot. Anya kalakit din ay Mari Susan. Anusan ta ti aguray Kitaem na sino ti subungad, Mari Mileng. Ni Ma'am Anita met Mari Susan. Anya nga ta ti aramiden na dito'y klinik. Umay siguro agpa-check up Apay kumakitbak ng damat. Kabailan dati agpa-check up iti pribado nga ospital. Si kakit dimat, Mari Mileng. Nasaya at matlaang no umay agpa-check up dito'y klinik. Tapno di na ibaga da tayo laang ti may ikan iti libre nga agas. Nay, apay ngay. Nagdiretso lang tamit ni Anita iti unag, Mari Susan. Saan mat abulsak tapno di na makita nga ati dugti pila. Talaga a feeling entitled day ta tao, Mare. Nagswertian ngayon day ta babae no saan nga agpila. Ay nano siya,
Awan ti bibiyang kuno maestra. Rumbeng laptamot nga agpila. Saan ang masapol nga special treatment akanayon? Tagpapada tayo laeng met nga agkasapulan. Gusto ka, Mari Miling? Saan aga po tabak ng kan maestra dito'y lugar tayo? Kat, isuak ka na yun ng ti first priority. Saan mat a PWD? Datayo anak kurapay ti kanayon nga agad just iti kastang aramid na. Ha? Saan anasaya at ti kasta mapaspasamak, Mare? Siya kunti sumaruno, doktor. Ma'am, nakapila kayo kadi? Anya kalakit din aya, doktor. Pagpilaan na kadipay. Nasaysayat mo lang no surutan niyo ti pila. Tapno awan ti riri, ma'am. Doktor, may sa kamestra iti da ito alugar. Kat ado pa'y tinaskan nga ramida. Iso asyak pa'y lang ta si kaswab. Pasensya kayon. Agam sana mabalinti kasta akapanunutan niyo, ma'am. Kas na kuna, surutan tayo lata ti pila. Nang runa, kaya't saan mo't nga emergency. Iti kasta, maliklikan ti riri. Ay, oo na yan, doktor. Napili ka mo't anya. Pilpilyam ti pasyentem. O ha? Sana kasta, ma'am. Apay nga roda di na kaya't a-check-upan. Malala. Nagtugaw ka nga rudan. Sikan, ti asikaswak, ma'am. Kasta Ni Anita matantas asikaswan ni Doktora, Mare. In muna tayo ang nagbilang, isupay tiin muna ang asikaso. Anya lakit din aya, Mare Susan. Di ka pa'y nairwam aya iti kastang aramid day ta tao. Impilit na siguro manen ti kayat na. Ay no! Talaga maibuson ti pasensyak para iti day ta babae, Mare. Ay, saan lang asika, Mare Susan? Uray kadagiti daduma akabaranggayan tayo. Adumit lang ti bagbagada kontra kenkwana. Nangalalaan namot nga tay ti puskol ti rupa na, Mare. Ay na, imbak-bakit nan samot ti kastang ugali na, Mare. Pa-special treatment akanayon. Uray no agpasentro tayo. Isumit laang tagpa-importante ti jeep. Di na pa'y kayat ti maipit no ko. Aguray day ta nga Anita. Kasaritak tuman no rumwar. apay kasta ti panagkitam kanyak, Susan. Kaslada kayat mo asawuna. Talaga nga ada ti kayat ko asawan, Ma'am Anita. Na, takusilapan nakpay. Oray si Kamiling. Amok akuskusilapan nakmat. Ni, naglaing kan ngay manang Anita. Agasam man, taim muna ka pa'y anaasikaso, ngamda kami nga imuna anagpila. Kasta talaga, Miling. Feeling entitled kamat anya. Saan mat? Panagkunakat kastoy lang at talaga numaysa ka a professional. Si kakanayon ti priority. Ay, awan ti bibiyang ko may saka, maestra. Di oray pa'y sika ti principal. Rumbang agpila kalatta, manang Anita. Saan aday taag pa-importante ka akanayon? Ay, piman kayo mat ngag kumare. Uray no aglugan ka iti jeep. Ti kayat mo kat nalawa akanayon ti pagtugawam. Uray no agpapadam at ti baybayadan tayo. Kas ko nakita yan. Kasta talaga no professional ka. Kanayon asika ti first priority. Ay, apay akasta ti lang nga, Manti Miling. Ay, maistresak at talaga iti dayjay nga antim. Sika, bakla. Ay, anya man ang tinaaramid na aya. Ammom ka di, nagpilpila kami itay ijay klinik. Uray no nakapudpudot, inan-anusan mi. Ngamiso, nagdiretso iti ayan ti doktor. Saan mat abulsak? Tapno saan na makita nga adda pila? Ay na, kasama la ti reklamo dagiti kabaranggayan tayo, anti. Uray no umay gumatang iti tersena. Ti kayat na iso ti umuna nga asikaswak. Anya lakit din ti kasta pa nagpampanunot ni Antim. Ala, bayan yun. Kasaritak tuman, may papan iti day ta abanag. Wan man, numabalin, bagbagaam, ta talaga amapunwan kami iti kastangar aramidan na. Nasayat, matanalagin mo ti umay dito tersena, kanti Anita. Apay, adda ka di manen issue, bakla. Well, nadamag ko, adi ka nagpila, idi napan ka nagpa-check up. Anya kalakit din aya kaanakan. Awan mat dakas na. Ay na, saan na nasaya ti kasjay nga aramid mo, anti. Uray, di na minsan na nagpaili kayo.
Narabyan kayo gaputa nagpapauray ka kano. Katanya ko mait. Ay, guraan da kayon dagiti ka baranggayan tayo. Gaputi kastangar aramiden nyo. Ay, guraan daklang. Kasta talaga ti professional ama ko na. Kanayon a first priority. Ay na, kamali day ta akapanunutan nyo. Professional man wano saan, agpapada tayo laeng. Ay nakaanakan nagadukat nga amumon. Baliwan nyo man, ti kastangar aramid nyo. Amang ano day ta ti pakaisagmakan nyo. Mabit Ay, lang. Asino tinangidanon kadagita adamagkan ka, ha? Niyan ti Miling, niyan ti Susan. Kanado pati agreklamo. Ah, kasta gaya man. Hoy, Miling! Romwar ka man dita! Anya ti aramidam iti paraangan ni Manang Anita. Mayak taumay ka komprontaran, Miling. Anya kalakit din aya Manang Anita. Mabalin mat nga ibagam iti nasayaat. Saan amasapol nga agiskandalo ka iti paraangan mi? Apay akom komporme, ti dandanon mo iti kanakaka. Saan akum kumpormi day chay Manang? Imbagaklaan mat ti pudno kankwana. Tapno ammo na mat ati mapaspasamak. Ti ko namkit de, umapal ka kanyak. Ngamen, siyak akanayon ti first priority. Anya kumangay ti apalakan ka Manang. Day tadakas nga ugalim. Talaga kaya makalkalabanan naksi kamiling, ha? Anay ko, tibuok ko Manang Anita, ibatam. Anay ko, ibatam tibuok ko, Manang. Ibatam. Daytoy ti may bagay iti kaskan ka. Anay ko, kastagayam ha, daytoy matiparakan ka. Anay ko. Apay kinugtaran nakmatan, Miling. Itay pa yung ibagbagak ng batang tibuok ko. Ngam di mo kaya't self-defense na ang kinaramid ko Manang Anita. Anay ko. Ay, sabatan makatakdar. Gunggunam ha? Makaamu ka dita. Ala, agawid ka kit din. Dimon orayan ang mapunwanakan ka. Anay ko, Sakpay lang ti umay mo apaan dito balay. No natangsit ka, natangtangsitak mat. Anay ko, nagsakit. Tibagpaki, kanakan. Ay, no apay ngamin anapan kayo pay laeng iti ayan ni Auntie Miling. Daytan ti ibagbaga kada kayo. Mangsapul ka man kit di iti mangbasahe kanyak. Ni Auntie Susan tanalaing dayjay. Ni Susan na kumari ni Miling. Ay oray sana no dayjay pay lang. Ay, ada kada kayo daytan No diyo kayat, di da kayon ti mangmasahe iti nasakit abakarang yo. Ay saan kanakan. Nagsapul ka iti sabali. Ay na, awan ti pagpilian nyo Ni Auntie Susan lang ti amamok analaing agmasahe ditoy. Pasensya kayon kadagiti na arabida. Kan naisawsawang ko kada kayo iti kumarem, Susan. Okay laang dayjay. Tinapatag, nakaamiris kan, Anita. Ay wen, nakaabiris ako, Susan. Wen gayam, ada ti bisitam. Sino? Siyak Manang Anita. Pasensya ka mutin no nakugtaran ka. Pasensya kan, no saan ka nga in respeto kas may sa professional. Awanan day chay, Miling. Basol kumitlaang, taimpungot ka ngamin. No saan ka ko mga impungot? Saan kumamot anapasamak ti kastoy kanyak? Kan may sa, maawatak no apay asaanak nga irespeto. Ngamin da kasto galik. Sana bali, nagbalbaliw akon, Miling. Dumawat kan tumit lang iti pamakawan kadagiti kalugaran tayo. Kan agbalbaliw kan Manang. Tapno saan da ka aguraan. Juan, kasta talaga ti aramitak, Miling. Ala, huston ti drama. Agpaimbag kakit di. Nang runa ka ni mangrugin ti klase. Awan ton ti mangisuro kadagiti estudyante. Agpasentro kayo kadi, Susan, Miling. Wan, si Kangay Manang. Agpasentro akmatlaang. Ay kat agkukuyog tayo nga rudan Iso na lang,
tawan meten ti paglukaanan tayo. O di ano san tayon ti agtugaw iti tenga. Kapilitan ni George laang mati agbiyahe ita. Ay, sige. Ano san tayo nga ron ti agtugaw iti tenga? Tinapatag, makadanon tayo iti papanan tayo. Sigurado ka kadi, Anita? Wen, okay lang kanya. Hey, at niya laki din. Saan lang at ipagsayatan tayo, ti panunutan tayo, kakamsat. No di kat agraman, ti pagimbagan, ti pada tayo at tao. Saan narumbag na usarin tayo, ti profesyon tayo. Tapno makaala tayo, iti makuna nga special treatment. Mala, ditan papagayam, ti nagtibusan ti maisapay a parang, dito'y drama tayo. Anya laki din! Anya laki din! Kaya't mo asawan. Nakadesisyon ka na talaga na mapanagtrabaho ijay ayan daan ti masusan, anak ko. Ha? Ayun tatang, inaklaan nga nagtrabaho ijay. Ay, ang mga kitimat, no saan ka ngagbayag ijay? Ni tatang mat, nalawa mo ti grocery store ni Auntie Susan. Ado tila ko na. Iso masigurado ka mailiw-liwag ko tirik ijay. Anya? Ay, unay mangaminin da ijay aborsyo. No apay mangamin anaaramid nakpay nga insukat iti sa bali. Ay, apo aya. Ay, antay ta ka man ako nakon. Unay ang balibaliktan, tinubog, lalaki ka na ta. Isungag pakalalaki ka gayday. Tapapay ti ayatem, saan kanya pa na malalaki? Ni tatang mat, makadadali ti panag-imot. Anya? Ay, basta, mapana kayo lugar da Auntie Susan. Ijayak langan nga agtrabaho. Total, kitayos matisweldo, tatang. Ay, ala, ang laking ka na ita. Ang daka pa tinitos to kainan. Ang pumbantay, nagitinasaya at kansaan. Ay, tatang. Ay, gamde mapan kayo dyan tapno ang trabaho. Ang mga makakita kang tumanan, dyan, iti guwapo ang banaw. Ay, pakin inlabap tumanan. Ay, salbag. Abaga no maikawa ka dito ayan mi kanakan. Ha? Tapay ko maanti. Nakunak day ta, tagdadamo ka pa lang ditoy. Ayos lang kanyak anti. May ruwamak tulat ta, Sa bagay matkit di Kat, nakasagana ka ka din amang rugiin ton bigat. Unaw, aginana ka pay. Ay, mangrugi akon anti. Tapno man mailiw-liwag ko tirik na. Anya? Kaya't mo asawan, aging gaita, nasakit pa ang tinakam mo, iti daydi aborsyo, kapo iti panangisukat na kan ka? Ay na, nagsakit na talaga tinakam ko, auntie. Nasakit na talaga. I don't know how to explain it, auntie. Ay, naapaw! Iso kayat ko, tayad ako mapakukumikumak, bareng mamimpinsan ko na malipatan da lalaki. Ay, maluloko. O naikan ka anakan, apay ngamin aya saan kang agpakalalaki, tapno babae ti ayatam, saan kat atay padam alalaki. Manumatin adaras nga inaramid ko dahita, auntie. Ng babae talaga tirik na. Ay, tsak amukan kalo siya. Mala, aginana ka nga rodan, tamangan tayo, inton madamdama. O, anya, agbayad ka din, wano kikitaan naklatan manong. Ay kwa, ewan, agbayad ako. Ay Ha? Nakapinpintas matanda ito abalasang. Nagpaiduma ti adaki na pintas na. Dahito ka dila ang tikatangang manong, may sakilong asukar kan kape. Aywan ading, nakapinpintas. Dahita lang ti katangag, tayo sulaang mo ti umalayan ti kwarta. Anya? Miss, mabalin ka di nga amon tinagan mo. Ha? Ay, siyak ni Lucia. Antik na ti Susan, aking kukay ti dahito a grocery. Apay ka di, manong. Nagpintas ka ngamin. Ha? Naidumduma ti kinapintas mo. May bagay pa iking ka dayta, nakatatid do ka buhok mo. Aywan gaya, mabalin ka di nga amon ti Facebook account mo. Ha? I-search mo latan iti Facebook.
Beauty Lucia. Nakaread, ako yun. Thank you, ating balasang. Hala, yag mo day takapi kan asukar ko ta innakon. Umayak tumanan gumatang inton bigat. Nakaskas dao man day talangam anapan gimatang tagbat. Nakaskas daw man nga bagbagam kuryata. Apo, tila madlaw mo man. Madlaw ko ata sigud matasaan ka kasta. Anya, nung napanak gimatang kat nagawid ak nga agungungad, benno anya dita, nakarkaro nga da may bagam. Anya? Numat kastoy nakaisa makasimangpat, madlaw mo matlatamad. Anya laki din. Sumanao, ingkakit di kabili ta ginatang mga asukar iti garapunta ni. Itayak pa yung agur oray, makakapkapi akon. Wan bossing, mabait laang. Hay, sabag. Nagpintas talaga pare. Na itong mati kinapintas na. Kachachat ko nga ron. Oh, inton kwan, mamuan di ba mo ita, jak lamon pare. Si kakit di mat pare. Pangasim matan Saan mo kumamatan nga idanon king kwana? World War III, laki din o bilang la. Mabuting ka malagayam ka ni bakit mo. Nga mapimpintasan ka pa langit sa bali babae, pare. Basta, nagpinta sa talaga pare. Maibagay king kwana ti nagatidog abuok na. Nagatidog pa iti kurimat mata pare. Kasta ka di pare. Siya manggili ti yung mamam king kwana. Barang iso ti mangisib kanyak iti kinabakaw. Oh, sana nasayat nga angaw day ta pare. Mangsarak ka mo iti sa baling armam. Pang-asim ta sana ni Lucia. Anya? Masigurado ka mapagwan ko tayo pare. Galawang tagbat ko naman. Anya laki di pare. Anya da gitar aramay itong tagbat? Umadanin ti Holy Week. Kahit ko sa day ta, umadanin man ti panagkakamal. Ha? Aramidak man day to'y taosaran minto kada pare Orlando ang mapan agkamali di karayan. Kadwa na, barang ano ti makamulan nyo. Sapay kumaa. Apay, sumurot ka kade. Ha? Ay, saanan? Ay, nakapudpudot. Dito'y kami laangan balay kininanang. Nasayaat man. Apag iso ti plano. Awisik ni Lucia, edi papalan minto. Adda ka di bagbagam? Ay kwa. Awan, kuryata. Ala, yung kakat agkapin. Ha? Si Kamanan? Aywan Lucia, siyak manan. Anyang araw ti katanga? Kwa, awan katanga Lucia. No ayos la kumaking ka, awisan ka inton Holy Week. Ha? Sa dino? Edi karayan Alangan mat. Are you sure? Wan Lucia, di ka madanagan. Sakti makaamuking ka kung nagduman. Kasi tinakunaking ka itikyat. Amuna ka ni Auntie Susan, kaputa ka na yun kaagumatang ditoy. Iso na laang, tasaan ka pa na ibagbagaking kwana, asi katika chat ko. Oray saan mo nga ibagaking kwana, Lucia? Basta, agchatak tuking ka, no sa dino ti pagsarakan tayo, lumapan tayo agkamali di karayan. Ay, kaya't ko na ita, panagkakamal ko naman. O sige, see you. Apay, inawis mo talaga dahil Lucia, pare. Aywan pare, ay na. Intorturat ko man tinapan nangawis king kuhane di grocery ni Auntie Susan. Kaya't mo asawan, kadwa tayo intun bigat, ama pa na di karayan, pare. Aywan pare, kadwa tayo man mapan. Panagkunakat, nalaing tayo diyang kamal kat. Kamal. Sika talaga. Intun kuan, maamuan ni bagat mo, jak lamang, pare. Uray pa'y maamuan na. Kat saan kami mat anagkasar. Isinak no bilang taagayat mo't ni Lucia kanya. Anya? Ay unay dahil na panagpampanunot mong pare.
talaga sa bali ni Lucia, pare. Saan ang may kat iti panunot ko kan pusok ti kinapintas na. Ay, yak amukin ka pare. Basta intun bigat. Agkikita tayo, iji waiting shade. Pasensya kan manong tagbat. Siya kung matintiin mo na Barta. Ayos lang, Lucia. Sigakit di man. Hala, mabalin mo mat nga ida dito yo. Nawaya da ito inaramid ni Orlando pagidaan ti mabartag. Ha? Ayaw na agpaisoan niya. Hala, umay kanta, alalayan ka. Ha? Hay! Anya tayo talo siya. Api akas na. Wala ito pa nakaitot mo. Aksidente at anak kambal ko tayo ta. Dagdag ka. Kasla, dagdag pa yung ating mamagpakig. What? Bakla ka? Apay, saan mo ayaman lang? Tagbat. Okay, sa papkinte. Kung nakalaki, tino papaay ka. Una yan. Naimbagla kay titanakambal ko. So, anam mo ka bakla ka mo kayam. Ay, nalawan ka. Yan. Sana madlaw. Dapat babaeng babae ako. Tags. Ay, titikan. Ibagamto ka na Orlando. Muna ako na nagaway. Makamo ka. Bakla ka. Tuka. Oh, pinanawan na kayo itay dito. Ada ni tagbat akadwam. Ngamita, agmay-may saka mo tinlo siya. Awanan ba inay at tagbat? Nakababay lagi, di ka lagi tinakangitipok ka na. Ha? Mabit lang. Anya tikat mo sawan. Awan day jay. Ala, umuna kay kidin nga gawin. Sumaruno akton inton madamdama. Inton mausawa na. Anya? Amok ti dalan. Danag yun na ya. Mala, umuna kami nga ro din Lucia. Si Kanton ti makamo nga gawin, ti jayandan ti Susan. Mabalin mo mga iturog pa tapno mausawan ka. Uwan. Siyak ti makamo. Pagibagayon to iti day tagbat. Saan ang agpakpakita kanya. Ang mga nonya pa ti maramid ko kinkwana. Anya? Oh, bigbigat pare. Nasa apa ka ba ngay may dito'y balay? Nasa apa ngay may Tasaan na kang makaigna amang panpanunot. Noon niya talaga tinapasama kay di kalman na di karayan. Tapi manaw kamutlatan. Kuha pare. Panagkunak pare. Ada napasama ka saan ming amaw kada kiti kakadwata. When may sa nakababain laki di ka ni Lucia. Sikatin na nga wiskin ko di kamit inasikaso. Kasano saan pare? Inasikasok mat. Iso na lang Tanya pare. Kuha, di ngamin kunak nga alalayak ko Tapno agid tanabartag nga rudan. Ay na, gisama na. Nakambal ko tiloko. Anya? Kaya't mo asawin bakla ni Lucia, pare? Wan pare. Po, nakambal ko nga ron kat salpag. Dakdak krisapay ng tikwak. Anya? At dahita, imbis nga minamapantayo agkamali ti lamais. Sa bali mo tingka kamkamalin. Diyan mo badlok po ni Lucia. Anya nga ita? Ay, naloko akit ikas taunay pare. Awan mo't ngamin ti pakadlawan abaklagayim ni Lucia. Ay hapo sumgarak para. Ay, pare, nagdakkel iti nakambal ko. Lalaki. Oh, saan ka matagtagari tagbat? Awan bakit? Oho, ti ko namkit de. Pampanunutam da ya Lucia. Kasta unay nakakigtot mo, idinamam abakla? Anya,
Nangamomot iti day tama. Saanin na napatag no asino tinakaibaga kanyak salbag ka? Anya? Agasam man takas la proud ka pa amang ibagbaga nakamal mo ti mawagbagi na. Imbes alam mo ti mapanyo kamalan sa baligaya ma. Bakit? Saan kumamot akasta? Lalaki ni Lucia. Daniel gayam ti usto anagan na. Lucia lang ti bagbaga na iti tattao tapno. Ay po bakla nga ron. Siguro, nung sana bakla, intultuloy mo na taging gada kayon. Awanan ka itibain alalaki ka. Ala, usto kumamot tan abakit. Dagita ti paglaingam kat. Basta da makita mabalasang, aramidam amin tapno lang agayat matkan ka. Di ka pa'y madlaw no bakla, no saan? Usto nga rodan, bakit? Ikarig, saan na maulit pa? Ay, huston ko nam. Ta saan mo kaya't adanggan ti aramid mo? Salbag ka. Agasam man ta ibagampay nga isinanak no bilang laang tagayat matkan ka. Sana bali ba kunan ta saan tamot ang nagkasar? Agasam? Matagbat katagbat ko naktumat. Sana siya ti kaskas tama. Paglaingam at talaga ti agkamal. Iso atila makamkamal mo. Ay, itaman pa kasta tilang ang paray. Siguro, pinagsasawan na ka ni Kuryata niya. Ay, ina pare, di na lang pinagsasawan. Tinungpanak pa ikit di. Anya? On pare, agasam man ta, namidwa atong pa. Haday ta. Tunak tumay. Ibagbaga kiniging nga, pimay so lang araw, paray. Ay, apo, nagsakit ti pingping ko gapoy tinapigsa pa nagtungpanak ang jahon. Ay, yan lalaki din pare. Pag nakmam na ita paray, tilan to mga min makamkamulam. Siguro, no nakamal mo, kahit sana bakla, ay, pag-aayat mo siguro niya, paray. Ay, pare, saan naman adag kita tibagpagam? Ha? Ang mga no, adaman dita igadan ni Kuryata nga agsisim. Mangag ng tumanan, ay apo narikatan. Apaw, talaga napabot nga kamul lang arot king kwa na. Mabuting ka magayam. Oh. Mabuti nga ka talaga, pare. Kung kunak lang tinakunaking ka, asyak ti kabutang ni Kuryata. Aday ta, iso manipod ita paray. Saan nga min atila makamkamal mo? Nyalaki din paray. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.